ndijuka ngaphezulu nkwasithongala mama bakutha bafu fazi bamxutha nakum noko ndamthanda manyano kwexesha nahamba botole siyochwetha phambili lwethi sibalenga wamamana neminyako besibhozo benzothi same sono isono sa ngesikhathi umsolwala ndimnje molo Thulani kutheni uhamba kanje na Sadutyula nini dala kanti zange uve hayi ayizaniphosa indaba Thixo kwalapha elalini sasidutyuliwe sibathathu kwangwena ba akundim nopromise namajikeduzi Thixo hayi ngeke ngathi sekuyadutyula apha elalini ngeke sasidutyulwe ngamakhwenkwe ngugeneral nocebe ubusiyaphi bensuka eshop ngondiyagoduka okay hayi uhamba kabuhlungu Thixo endala usizi Thixo hey akuyathuthuma uzoba right kodwa nale ntwana ukela uyombona ugqirha ngendaya kodwa nale ntwana ngi-too much ezasifike iphaya isekukhoma kanti sazohlala phaya kwenzeka kanjani ba u-too much achiyeke kodwa kunguye okwazi weqala lena nedutyulwe emva hayi ingxaki sakhe isimo saba sikhulu kakhulu saba sinye ndingarhalela Thixo ukuyambona yo kaloku akwazi amanqeba yi-4 yo hayi Thixo uba wayengene yini Thixo lokubhuta ngumabhisa hayi serious ngokwani ndibeva kuthiwa baxolelene lapha elalini baxolelene kodwa nisenje phele saphe brand kojo phalo wena hlala la uzofela la walala 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 kaupumzula ngakanje silas level fudu awe Matita sure boy khona kunjani hayi Matita uyesu semhle nithi nijongile nje bafeka apha endaweni makumnandi kanjani hayi bo ndingabona imehluko nje kuphi la kumnandi khona kaloku wena uhlezi ujika nelanga lapha intsangu ayikho enye into icinga ngaphandle kwelanga intsangu ingathi yaqala intsangu andifika inhloko hayi kodwa unyanisile uDoris akho kwanto engumehluko la yini nawe futhi kanti nabafethu kwathini lento nithatha kade kangaka hayi uyasithuka ngomabhiza ngoba yazi intoni Doris nginibona ngathi untanga lo ubhiyozela freedom yiyo lonto ethi kushintshile endaweni nabanye ke ngabagwaza ngenxa yokundigezela xa nicinga into engandehluleyo uyenza pha kuni athi yani bese mama brazi awuphele nibo hey awume kancane nawe akukhathali ulo uleqwa yonke lemihla iyona impilo ofuna uyiphila hayi come on bra asizuyimela thina into yokulwela wona uzuqonda bayo nambulelo besukulwela few days ago but zosithembisa ngokusigwaza ngo usesibhanqa siphinda phinde leyo Ngiyathunyana siyithemba manje kuba sikwakha ngizofa ndimncinci kodwa andinoyeka abantu bezenzela kum ngumabhiza kayiwani molo Hloma molo uyaphila John uyaphila njani nami ndiyaphila yo John uvile bayithuthulani yo uThulani yena ndadibana noThulani ngephandi vele esitolo uyancivela uthi badutyuliwe kodwa sebephumile esibhedlela kodwa ngingena phi mina lapha kalo ndiyaxelela ukuba uyigele lapha endaweni ngingena phi imani ndicela ukubuza lento kwawivile nje ayikho wayi nje ayikho hayi bakumna ndive ngomuntu oyenzeke kuye ayikho nje ntombi lento ngomuntu eyenzeke kuye lento uyamakaza ukuqoba kabana into le oyaziyo yitsho thatha wena chaza ngokwazi kwakho because oThulani badudyula basweleka hayi mfasi uxolelani uThulani lo ndibana naye ndivele esitolo enibalisela usweleke nini ngoku ubuya esibhedlela uyincibela ndive ngaye ngoku ngisuka kuye mina yabo ngoba sethi emajikeni uThulani lo akunosigora
Wabe sengicacisela bake balixolelene kodwa ke uthe ubhutakhe akabaxolelanga usazoba wabamba 1 by 1. Nothulani maziswelekile simisho ikhaya. Ungcwabile? Mamgobhoza indawo. Uzobotshwa nobo bubucoki bakho. Andani nicuma kusathethe la nasona nyonto la ngake ngathi nichanyela. Uthule manje. Awakahlancane wena ntona kulo sigoro sagoloza and then ngiyaphi ke ngolembe. Aqhubeka sewuzonibiza ngembewu wena. Undazelaphi kona? Qala nonibona. Aningahle kancane kwane nichazela la mfethu aniqaleka ngosa inkawuza ngichaya mfethu. Hayibo no dofana ufuna inkawuza ngichayi mina ndizenzo zona. Lezo ndiza abantu abangena future yazi mos. Hayibo uzama ukuthini ke uma uzivela ukuthi asina future. Uzama ukuthini ngathi? Sovela usikhwelele wayilapha. Ndiyayibona lentwana engathi ize ngobuso phesini. Yabona wena ntwana thina sihlali nabantu abanje la yabo. Ni maboy uyachaya. Uyakwazi ukulu? Hayi ke lapho. Mthembu ngawe icele ekarati. Uthope ngekarati thina sifuna umuntu owachaya ikarati. Funa umuntu oshaya isibhakela la emajindini yabo. Ukuba sazi yona ikarati yona ingcono for lo mzimba wami. Hayi nje izinto zamanqindi hayi. Lentwana izolo ithenga ingashaya uThemba yambona uThemba ithe ngamcebula ngekarati. Untanga angabeka phansi kusini untanga lentwana. Hayi angabeka phansi kusini. Qala intwana ndiyayibona engathi iyagoloza. Kakhulu. Loza kakhulu. Kunjani manje ndive ngombese nje. Yabona uyaphuma ke ngoku uyaphuma. Kanti wena udawonile ukugwaza abantu. Uyayibona mfethu intwana esenje ngale. Yabona mfethu intwana enje ayidingi nokugwaza ifuna nje uyisika apha ebusweni yabo. Uyibethe nje iscrap esikhulu la mfethu enzele nobithi seyicingile ukusa ibuye icimba uze ngibenje nje kungenxa ukuthi ngoba asikho isidingo sobe bichaza lento isichazela yona lesiceba sina future asina future thina nje uma sihlela. Ngiyakusupporta kona kule nto uyithethayo. Kodwa akho sidingo soba ngade umsika hayi. Ngiyeke kanje somlungisa ngezethu indlela ngeke. Hayi ke yabona ke small kumncuthethayo ngoba vele lentwana vele yona incane kakhulu lentwana vele ilingene nina. Yabona ke uzolimala mawunibiza ngosmall. Kanye wakakhathala ukubaleka. Ntwana usagoloza ungathi injena amazinyo ngompethu uyanyontela. Mina ndizama amanqino babini nasesibhizolo kayi1 mina kwenzeki noba intoni kimi. Nguwe nje ofanele uhlonipha mina mfana wami ngoba yabona wena ulimele wena mina ninakwanto mfana. Nawe nje ndiyabamba engathi nayo into indawo ukugoloza engathi ungathetha uwabala mina ngizokufaka umbese kungabizi indaba zalutho phume kanje. Ngizothula kuba ndinje ngoba futhi nobhuti engekho. Kodwa ndizomxelela ukuthi ufuna ungigwaza. Uzomxelela ubhuti wakho antshongo manje uzogwaza mina. Mfethu ungawuphindi undixela ubhuti wakho ufuna undibethisa yena ukwanibetha ukwanika thunda vuke dusting. Okoko ndiva kuthiwa sigora khona ndabuza amajita akalwe naye le nto lomjita aqhamasa simoyeka kangaka. Ndazithela pha kuyo bethe avuka phansi ungamxeleli mfethu antshongo manje uzogwaza ngiqabe sengcincokola yabo. Kanti uyamoyeka kanti nawe sigora. Cuma indlalo nawe sigora ungathi usisho nawe basigora mina ningosigora. Shothi kusazoba mnandi. Osoye kusigora. Into ezoba mnandi. Kaloku izolo bendana lentwana usigora. Nje xa siba right ufuna ezi sasisenze kanje. Ngoku ngathi nawe ngathi ngizokubandakanya pha kwela qela. Hayi zandingekho ke mina ke lapho. Futhi nje mave siyeke ngoindaba kasigora ngiqinukisa kabi nje undibethile ngene. Kanti iyadlala ibhlukwe masithetha ngosigora. Yatsho naba ngusigora lesithetha. Ani dukutshona basigora. Aqonda ke ngoku uzobonisa lo mjita thina ungasibonisi. Abantu bambathi bachanye. Ngokuthi ngoba babamba kanti bachanyela. Utsho kuni nami nje ndinixelela nje uba nihambe ngathi nichanyela. Phopho ke kungcono ukuchanyela nikakele. Ngathi nina nindilibele bani ngakulo bani. Nindilibele kanye nindilibalanga.
Nandi kuliba la manje uxelela usigoro uzosana kundetha apha ensukwini. Wena usenexesha lokukhunjulwa ngose hey aninazo nginoko zezi hayi ziyabonala ba esikolweni hayi ngitsheshe naphuma never try break nabene emkomo wona ngaphinde nibuye. Hayi Jani mfethu umphendule lo muntu namphetha nayi impendulo yakhe lo muntu lo. Mfethu yami impendulo kuba ndimchaya. Nakudala ndiyibonile into ayisile ndikudala ngicela ibanga Jani ndiyenze ndihlabele intwana ndihlabe noba kula izibungu noma ndisile ebusweni wena into anisile le isise kakhulu futhi ayisiboni noma siziciko zeyiphimbisa Kanti nje nihleli iziciko zembiza hey hayi mina boy benibonisa uba ukuthi idwini noba kula izibungu ukuthi iqhubushu nje Go anduphathanga ubesami mfethu yazi mntwana benze unidi idabu nje la ebusweni Engoko mina ndithini ndimamele nina ndinimamele usimamele ngantoni Ngiyakuhalela uyapha wamncane ndiye ndivele amathi Molweni njani Siyaphila kunjani? Ndaphila Bengicela ukubuza abafana sobajujule bangcwatywa nini na nami ndiyahalela yazi le mngcwabeni Xa uthetha ngabafana abadutyulweyo uthetha ngabafana abothulani bona ngithetha ngabo bangcwatywa xa befenini hayibo bafubhile njena khanguyivonto hayi okanye aba sibazi thina bekhona la elaleni zizibhoko ngoba sibabonile abantu bakhona la elaleni baba baphiwa nabo uthetha ngabasibazi umuntu ongabo elaleni ngingajika noThomas hayi ngolo cala ndiyaphikisa ndivile ukuthi abaswelekile uve ngobani wena ntombazana hayibo ndivile kaloku ngohlomla Uhlomla mntakwethu ixoxelinje ya Alethemba hayibo ndiyamthemba kaloku ngiyada ngicela into engekho yapha hayibo Okay mamela ke mina ndikuxelele ikhona mina ndiyakuthuma ke ngoyeva phinda ngqopha kuhlomla ufika umxelele uba abafanga bayaphila uyeke lento uhamba usithi bafila abafanga abantu bayaphila ikusho ukuthi wena ubungadibana nabo la endleleni ungabaleka uzixelwa bayabhorha ayikho lento uzosibuzana sihambe bhorha ayagula losiciki bendingani bafana bendithetha kahle ayikho lento uzosibuzana Nawana kolumbi uthele uThixo ukuthi abanye abantwana babhubhile bengabhubhanga ndithetha nawe ucuma ndithetha nawe kanti ande babhubhanga ukuthe bayaphila bavule emoshwari kanti wena uve ngaba hayibo ungayisho njani loo nto uba ndive ngaba ndive ngamajita akekho abanye abantu bangandixelela bheka ke tshumi ungabalekeli le nto izohamba isitsho ndim ndodwa ungabaseli nomnye umntu lale nto yes okay yetsho deal
Vane bambe isandla. Usapapa lo ipapa ngo. Ya ke mabhiza bona luhlelo wedwa baphi nabanye na. Usandibuza baba kodwa ngoma ngihleli ndodwa angibazi nami. Fika ndasidlalela ndodwa nje la endaweni yamathiti okunethemba akhona amathiti azofika. Sendibona nani nifika ke. Bafethu andazi nani waneyibona into endiyithethayo. Mnandi apha endaweni bafethu. Begame akumnandi nyani. Hayibo intoni emnandi wathi ibhora kunjani abuthu kumnandi intoni emnandi. Hayibo kumnandi awubona ukutshintshile la endaweni kaloku bekade kungekho nje la so kumnandi. Oh mna general I know ba intoni emnandi phela ni mase ngikuhlebele boy. Colgate siyaqhubeka. Nihlebana nini? Nasena zenza abafazi nihleka nihlebani wona. Asihleba lo wishmeal lento besiyihleba ikufuna. Ayifuni kanjani ihleli sonke la. Hayi kufuni boy into ethu le sibabini kanje. Lento nayigqibela pha kuDonto. Otherwise ungibuza into engangiqali mfo wami. Ungangiqali khona into yami namhlanje. Sukele ke wena. Uzokubona kwagibeza igati emthini mfana. Eyona nto sikayo siyibona uba yiphi ihamba fast kunegani nayi fela. Ngathi yalibala lo baba banosomaqhuzu. Bafana nithule nje ba niphethe into zenu izi. Uyithatha ke le uyithethayo. Ndiyanazi lona nanhlukane nento zenu nazishela bokhokho benu simthetho. Usho kade tangu bakuthekela Colgate or icole donation. I-donation yona mfana. Ayivale ta. Kahle kahle umthethweni nizon challenge na. Hayi ungalibali ba uphethe intoni thina siphethe intoni. Ngengobhoya uthuthupa ngeyiphi ke ngoku yili apa fresh ngoba uhlangana apho nanoqhuba kwami. Hayi boy shili yeka i-afford apa fresh. Oh boy bafana ndithule nje waniphethe into zini andakazi bafana akudala ngigqibile ngani ngondihleli kanje. Ubamba lo mthango udemba mfethu. Hayi mfethu lakathi nqabile ngayigqibela ngeyami ngiyibethu. Kaloku na kwethu uzama uthatha ama-chance ufuna ukushaya ezazipiyo wazibetha kulonjika. Ngowayezama ukuthi usekle China. Idembambe yata. Uzovaphi wewe ungekho nje. Hey wena generals uzwa. Eh. Ande fethu yathina lento ke. Ngingaqhapi yaphela. Kanti fethu enzina? Ubalekeni phezulu vele. Nelahle ukubaleka into yakhe wena. Ukhumbula ngalamini yesigane kwesikhulu lapho abaleka. Aligwana lento leyo. Usile la phezulu yabaleka ubalekeni phezulu. Hayibo nguwe nje nothini phezulu mfethu futhi sigwadla lo. Athi uyakwazi le ndawo mfethu siyaxubha lantwana. Hayibo wena. Intwana thule. Aka lo fethu ngathanga bakhona lapha unuki yazi yalo. Uso bona lomtha. Uba onuki wathi ngifunda ngoku. Umsana. Hayibo. Isibam zobuya nokufonela. Spam. Doris. Hayibo general unithembisile nje mfethu bangokuzidala eziwe zakho. Ngithini? Yo umthida emfethu sobotha wena lindile. Doris. Aphiza nguwe futhi. Ufuna uthiwani umthetho wakho? Ufuna uthiwani? Awundimthetho. Nguwe nje othubulele apha, nguwe othubulele apha manje. Ndenza ngathi mna ndaxelela nje intoni uyiphetheyo. Intoni uyiphetheyo? Kujeka thubuleleyo. Intoni le? Sisibhamu. Sifunani kuwe?
Ngesiphethe uDoris isibhamu. Cha senza kanjani ku? Kaloku uthi uyipili umthemba. Sunibhanqa man, sunibhanqa man. Ubhanqilani sunibhanqa. Themba mntaka. Sunibhanqa ngethemba wona man. Akodwa ngothemba wona man. Futhi yena phethe uyathi uba nesibhamu. Cha kodwa uzothemba yona umbulele futhi omnye umuntu. Ufuna uthi wani mabisi. Angibulelanga mntu. Angibulelanga mntu. Cha ayikho lento yenzileyo man. Ayikho. Ubulela omnye umuntu ngophezulu. Akundim Themba. Uzobophisa umfana ngento ongayenza. Ngiyakubophisa. Akundim nje. Umandi xa unje mabisi. Akundim mfethu Umandi xa unje. uGeneral Umandi na xa unje. Themba mfethu songazibulela songazibophisa umfana mfethu. Ngenzani? Akundim nje odubulileyo. Themba akundim odubulileyo. Ondiyele mabisi. Akundim Ondiyele. Hayibo, Themba akundim odubulileyo mfethu. Ngicela undithembe mfethu. Ngeke ndiqhathe wena wasekhaya mfethu ligazi lami. Ntoni phone? Kuthemba Akafanga. Yima akafanga nalo muntu. ufile mfethu. Ubulewe into. Kucebo noGeneral, nguGeneral odubulileyo Elinxebele lanto. lelo sibhamu. Ubani fika phethe isibhama apha? Isibhamu esiphethe ndim ngoba ndisichole phansi. Ayikho lento ithethayo man. Themba ndiyakucela mntakatata khandiyenze le nto. Sabi ifoni yami mabhizi. Hayibo, Sabi ifoni yami mabhizi. akhange ndibulale mntu Themba. Sabi ifoni yami mabhizi. Akhange ndibulale mntu. Mabhizi asayifoni yami. Songazibiza amapolisa phethu ngingakhange ndibulale mntu. Sabi ifoni yami Ngicela mabhizi. undithembe mntakatata akhange ndibulale mntu mina. Uthembe kanjani? Akhange ndibulale mntu. Themba kanjani? Andazi uba nasibhamu nawe nje. Sabi ifoni yami. Ngeke ndikunike Themba mfethu ifoni. Wena uzondibophisa nje mfethu. Sabi ifoni yami mabhizi. Hayi ngengonike. Ungathi ungibulali uyabona mfethu. Kodwa ndicela ungikholwe mntakatata ngeke ndenze le nto mfethu. Ngiyakwazi ungixelela mfethu entweni endayenze nathi. Ngiyacela mfethu. Ngicela ungithembe. Ngiyacela ungithembe. Ndiyele mabhizi. Themba lethu ndiyakucela. Undibiza ngale bhasi. Ndiyakucela Themba lethu. Ngoqoza lento. Hayi kwedini. Qala man. Ngicela. Qala uthule kwedini xa ngicimba uba ndiyakubophisa nawanye siyathini. Awuzungibophisa mfethu. Ndineplan mfethu. Yima ngeplani yima ho. Ufuna abantu bakholwe kanjani ba awunguwenze lento xa ungafuni ukubophise ucima abantu bazokholwa kanjani ba awunguwenze lento ngoba siyawazi ba nguwobulala abantu la endaweni. Kodwa mfethu niyandazi ba anasibhamu lapha endaweni. Yo hayi ke kodwa ndiyakuthemba vela unasibhamu. But abantu bona bazufana nami bazokuthemba bonile nami kwenzima uba ndokuthemba. Ithini ke ngeplan? Ngiyacela mntakatata asimthathe siyomngcwaba. Onongqondo kaloku usunibetha Themba. Ndikuyeleleni. Usunibetha. Ndikuyeleleni. Nathi into phambi kwethu kho ume ngale uxine leyo mfethu. Ikhona ifotho langa phakathi endlini mfethu siyamsomngcwaba nyana. Ngiyacela nyana Themba. Akekho umuntu osibonayo musla. Yo kodwa mabhizi intonde ndisazona. Intonde ndisazona ubunyanisile nyani bungwatata. Nxa utata wazali njala kuwo. Zana le fotho khawuleza. Nguwo ozokwemba ke. Uzongincedisa. Nguwo ozokwemba ndizuyenza onto khawuleza. Fotho intshotho kuyiqhelile lento. Ifotho le beke nguGeneral le mhla owayokhumba isibhamu sakhe komkhulu yakhe. Ndicima nimbele abantu nabo bamanganya. Silise Themba. Hayi ngeke futhi mphakamisa wedwa mina ngizophatha ifotho. Sinda lo Phakamisa mabhiza nokuvathela. le nto kophakamisa Themba. Baba ndiyafuna noncedo anye ndiyeke. Ngiyafuna. Phakamisa ke siyami. Phakamisa. Umanda apho duku. Ngeke mfethu uyambona lo muntu akasuka ngaphansi mfethu kophakamisa. Ithini ngombe? Khondambise Themba.
sashona yazi vele Doris babe ngenwenze. Yayazi ngonto Doris ba ngitsalile nawe. Engengikwazi namukele uba. Doris, uyazi nawe benge ngithanda ukubulala. Benzokwazi nje izibuni kupheka mfethu izibuni. Benge ngithanda ukubulala mfethu. Kodwa ngicela uhlale wazi ba apho khona akundime ukubulala nawe ubone uba ngugeneral ekubulala. Siyame bra, sibasachaza. Yo. Ubheka Themba bafandlela ilifa. Udleni ilifa. Zizabane ezitoto maphezi. Zinto za Doris lezi. Kophi uthi zezabani? Zeza Doris. Zezabani? No. Kanti Themba libethelani ngenqini? Sokuphinda ngobona ngqo. Ngiyithatha nazi ispecs. Bona ndiyasifuna isibhekhi. Thatha ispecs. Usoba ndisithatha. Sithatha kusasa. Sithatha zolala kwini. Ngiyazi isibhangi ke yami. Akhonto Yangifanela bro. Abiza kangaka. Hayi kuleka bro ndiyazi ba intona edala ungabikho la. Nami mfethu andikho wayelana cinga. Yazi ke ngobra enye into esendiyicinga ukuba sengicela lo report amapolisa. Uripotela amapolisa? Hayi mina ngikwazi ukuphila olhlobo. Manje kulento sikuyo sobabili waripotela amapolisa sizodonsa sobabili. Yazi bakuthiwa 15 years njengoba sibancane abasophuma sibangana. Oh kumnandi. Kumnandi? Utheni uzocima kumnandi? Na kungafuni siyo report nje. Sizobotshwa. Mfethu kodwa. Hayi mfethu belwambo uzisa wedwa ungangibali. Kodwa ungcono nje xa ngayo reporta uzofuthi uthethe inyama ngoba nguwo obuleleyo. Ubulele? Nguwe nje obuleleyo. Yeah ke. Kwakugqiba uba ugeneral odubulileyo uthi ndimobulele mina ndenza nganto. Ngikholwa ile nto wayepho uzothi umuntu masihambe somngcwaba sobabini bengugeneral. Sendifike ndaphatha isibhamu nje bona badubule bathi babaleka ndasala ngiphathile isibhamu Kumnandi saphila. Ndikuxelela inyani Themba ngibenge nto ndifika mfethu into efile. Bangani yombuzo ugeneral athi akayazi lento ithethayo. Ngokwami umbuzo. Hayi kodwa ngizothunywa nje xa sekuthanda. Ngeke noba ungayana nayo xa sekuthanda. Ifaka yazi kuwe. Beza amapolisa. Hayibo, ngeke mfethu vele uhlezi ezophika mfethu ndiyamazi ugeneral umntwana amaqhinga. Uzophikelana benzi. Mfethu ngugeneral odubulile uyandazi mfethu mina nasibhamu ngente ndixokise mfethu ngente ndixokise bezoxaye bebethukile. Njengoba ndakwazi ukuxela emathiteni mhlawumbe ngona ndakwazi ukuxelela. Waqala ngonibaleka nje. Ndandifanele ukubaleka ngoba anikwazi nawe noba unkampele namathitha la noba. Ngowucimba nikampa nanga nawe nje. Hayi ke ubunkampela ngeke ngabazi ngike mfamo ufunza. Awufake Lapha kuwe. ungawufaka ndawo nibese apha kuwe. Mina ndikufakela izinto. Mina ngiyazi wena.
Kodwa ke mfethu ayizosinceda lento besicabana mfethu. Kulento sikuyo sobabili. Hayi kuyo wedwa brand yazani wena nto mina benginceda wena. Bunginceda ba? Benginceda wena. Futhi lento bendisenombulali. Uzofaka into zikasana. Angibulalanga mntu. Wenzentona. Ndiphathele isibhamu somuntu ofileyo. Ubani ngontshani ufuna imuntu apha ngimshawo. Hey, hayi kutshena kanti ucacisele nje uba nisafuna into engidabanisa nayo. Kanti uva kanjani? Ngenaphi? Asinabokhona nje makhaleka. Kengoku loo nto ichaza ukuthi mina ndiyenzile wena. Umuntu endifike naye phambili. So apho bakhona showcase balazi. Naye mfethu uzothini ngoba kuyaziba. Sithawa senzileyo. Mothi sibana nami. Ubukhona kaloku nami ngichaza nje. Ngoba bengikhona ngichaza ukuthi loo nto khona into endiyenzileyo. Hayi ke lithi nazi ngoba bona ngibafana babona bayazi bathi hayi kancane Dange. Mfethu awunanhliziyo kahle kahle kunzima nobuhambo ojonga uba unjani umlimazile mfethu kabuhlungu kanje wayivela umdukile mfethu abe wenzeni nje hayi bo benzothini into ekhipha isibhamu and bengekadubule amabhiza yedwa ngabicembe bezoshiya thina simbonile ngithatha ke leyo itetani hayi mfethu indaba ebabesicabana isisincedisa kwanganto kengoku ufuna sithini bombi icacile ufuna sithini mfethu akho nto sizoyenza yazi basiwenza ngoba nje nasekuqaleni mfethu ngicela uhambe ngifuna ushaya ngoba ngifuna ukubethwa ngoba ndiyakucela ngicela undiphiphise mfethu Yathenda unjani? Udibana napheza ngoba ndimshekhe ngapha. Hayi ngadibana naye. Okay, hayi kungcono wethu wadibana naye kudala ndifuna vele bendifuna lokozana into. Hayi khona. Okay, hayi vele bendihle ndifuna wena kwami. Ufuna mina? Bendifuna wena. Konke ndifuna ukubuza yona. Kodwa andizithandi ke nobuxoki yabo. So ndifuna ngixele into ibe inyani. Ndiyavakala. Uthi ufuna ukuzani? Ya kwenzekeni endaweni namajida phezulu late. Hayi mina mfethu nazange nakudubula kwaDoris mina kandidubule kwami tempundu ezintathu. Mina yabona lento ebuzayo. Ubuza ucebo. Ubuza ucebo benomabhizana bakhiphi bona ke. Okay, so waze kanjani ba ukudutyula uDoris because mina ngibuzile ba kwenzekeni kahle. Awusenamazwi. Okay, hayi wena lendikala unami ndifile yabo. Lento kaloku yenzeke phezulu azazi nayo indaba zihlali phansi. Okay. Indaba zihlali phansi. So nami ke bentingo ngizodibana nawe ngicimba uyazi. Kodwa uyabona ba wenze kanjani xa ndibuza. Mina ndikubuzile ba kwenzekeni phezulu unithawaza nodutyula kade. Kanti benhleli ngizazi ukuthi uzobuzonto. Benhleli ngizazi vele into yaphezulu hambile lesu. Okay, yakhumbula uniphilisa kakubi la elalini. Ngathi ngosesibuye ngawo. Ubona usazoyithetha inyanga.
Ndiyoqole nabahlali ngosoza kuso azoyithetha inyani. Ivile uba kuthiwa nguwodwa uDorisi. Wenzeni? Bengekho kwalayela impucu le. Iyele kanje. Zokubamba kodwa. Azi banzokubamba. Yima kantwana uve kwathi ngivosuka weza kunje bebangabantu. Uwodwa uDorisi. Andithi nguwodwa. Ntoni ibonleyo ba? Okay, ake sihlebe. Ngoba umntwana sancinane. Sihlebe andithi nguwodwa uDorisi. Hayi ngendibuthi yabo xa ungandihlebela hayi ngendisatsha andithi nguwodwa. Oh, usaphika. Mina lapha wonke mfumba kuzonto ngibona amabhiza hayi. Mina ndazani nandaba. Amela nje intoni enibenijikelezisa. Kuthe manze kuwe nawe ndikhomba kwabanye ngoku. Bani wathi Nasuyithethe bangibani wathi manzi kuwe. Mina uthe mandize kuwe ngumbulali la ilali. Jeni. Ubulele. Ngibambi. Wanye ungamnandi kakuhle lento xa uyibuza ngamapolisa. uyibuza amapolisa. Mandifonele wona manje uzobona walento ithethayo. Dinabo ungqina lento ithethayo. Umuntu endimazo nesibhamu la endaweni. Uwani khoma nesibhamu. Mina umabhiza. Nombese. Uma uzothini ke ubudukile ngesibhamu sakhe. Kodwa bengeke Kona ubuchaza ukuthini xa utena ubulewe? Ufile ndinathi xa nditsho. Uzothini? Into azoyithini xa kutheni? Hayi yeke ima kwabo iyaziwa lento ubufile. Wena kona ufike kanjani ubufile? Ngiyathetha nodwa bheka phansi kwenzekeni? Okay, mina benibona masibe siyibamba kanje. Lento akuyoyinto. Bese siyixolela kanje. Sobe siyithethe. Bye nje. Yabona into yami okuzenza detective. Shingibambe le kaka. Isenza ithini nabona phela? Sizibambisa. Akangibuzi noba kuliwe noma kutheni sendiyaqala sentandile kangaka. Ekufile nyani lo muntu ubulela. Ayithina kuyadlala ukuthi Khalele ukwazi mina komntwana baqa. Ayibona mabhiza nje lona awuthi. Mabhiza. Uzokoba isiganeko wabo usenza phezolo. Ivuthiwe komfowami imbizo okudala ibaseni. Yima umuntu uvuthwe basa kwenzekeni. Uzazi wenzeni na phezolo? Kaloni nathi umuntu lelapha ndazibona umuntu usesibhedlela. Usesibhedlela, ha. Usesibhedlela komfowami. Umbulela uDorisi wena. Wayikwanti imanga lokho ungadula umuntu ngebullet ezintathu uqimba uzosinda wena. Into bethetha ngithembe binyani kanti. Oh, sewudibene noThemba ungangcuma umxelele nginyani. Make yephi yona lo nyama ethetha ngayo? Hayibo umbulela umjida ungangcuma umxelele uThemba umbulela uDorisi. Unabo ungqina balantu ithethayo. Ubungqina batona udubulela umuntu la wamshiya apha phezulu wabaleka naye nalomngane wakho uyohlala ukhula naye engathi ngamatikane yakho. Hayi wena ungazothetha nami kanjalo ntoni? Kumbe sawundibela. Ndukulibela. Wona bozobabulela kudebeni nabantu wena la endaweni. Usinda ngezondlela mfana. Kodwa ungaphindi uthethe nami kanjalo. Ungangcoma umxelele kuMama Dorisi bombulela uMntana. Yazi yona into engayithembiyo yiloba nithi ufile. Lenga kwaba ngibona kwambithi iphithizisa ebonakalisa ubufile. Imani yenenza njani ngayo? Hayibo, ibalekile kaloku nani nje ibalekile phezulu nami ndabaleka. Uphi andimazi. Nje wena nje lapha phezulu. Hayibo ndimthile kaloku nami. Yabo. Utheni mama enadibuzo wakhe ngibona. Ubhuti akho ngibani ngo? uDorisi khabo. Yabona into ngithetha ngayo. Uphi ngo? Hayibo, umbuza
Udutshulwe nguwe. Mose nimshiye nani Hayi bo ndoda nibalekile mina phezulu futhi ndiyahamba mina. Hayibo uthudutyuliwe. Yo, hayi hayi kasithethe futhi mina andazi bona. Hayi bo ndoda bashiyana mbobu. Mamelana apha wena akho mntu odutyulwe namba neva. Thithi khabe sibukela imuvi phezulu apho bekudutyulwe khona siyasamshiya khona sabukela neva. Kodwa ngicela umameli kanjani neva. Akho mntu odutyulweyo abantu. Umshana nomjika nabo nje ndodwa kanje.